Isithombe ulingele abapostoli umapostoli amen. Amen. Kamala Phumelaphi. Mawalini nadayisela abantu amen nazama. UJESU KRISTU UYINKOSI. Mazalana sobonga uNkulunkulu ebudeni bonyaka. Sukela kuJanuwari kuzoba uDisemba amen bazalwane. Bekungelula bekungekho lula kakhulu kukho konke umapostoli nobapostoli amen bancane. Siyabonga kakhulu ngabo uNkulunkulu sibekele abantu bohlobo amen bazalwane ukuthi noma ngabe usenkingeni ngalelo langa usenkingeni ngalo umpostoli uzokhuluma ngaleyo nto ngqo lelo kuyo amen bazalwane. Yingakho sengazuthi sihambe saze safika kuDisemba bazalwane besingancekeki. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngifunda okuningi ngadla okuningi bazalwane kakhulu umkhosi yonke unyaka uqalile cabanga ukuthi munye uphuthile neminye yami bengasho-ke kakhulu kubaba bangisho ngapha kusisi athi akushiwo ukushiwo kubaba ngithi ngoba sengitshela njena amen bazalwane angithi bamunye mase ngitshelela sengiqedile amen bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kukho konke ngakho konke osenzela umusa. Izimpi bezikhona kakhulu umsindo ukhona isitha singenile kodwa uNkulunkulu omuhle bengithi mangisemkhosini ngingamtshelile ubaba ngingamtshelile umama ngeke ngiqede usuku lwesithathu uNkulunkulu angakazivezi kakhulu babusenzela into enkulu nenhle ngefoni wasifakela imkhuleko bengineliseka ukuthi uma ngiye kulo mkhuleko sefonini kuzokwenzeka amen bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke nangobaba bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu angenzela khona kakhulu. Ayikho imkhosi angayibambi ayeka amaphilisi awubamba umkhosi aphumelele. Ngimbona uyaphila uNkulunkulu wethu umuhle bazalwane kukho konke. Ngiyambona uNkulunkulu angenzela umsebenzi ngaphandle kwakhe bengeke ngifike la ngaphandle kwakhe bengeke ngibe lutho ngaphandle kwakhe bengeke ngibe nawo amandla kodwa ngiyambonga uNkulunkulu usuku nosuku bazalwane ngakho konke. Ekugcineni bazalwane ngezokolimo wafika ubaba wamkhulekela ngalelo langa bazalwane ngalelo langa nje uNkulunkulu ngambona ngohlobo lwamalisayo nezusisa mama buka phandle emsendini uthi yini uthi ilori lethi impahla yakho uthi ngathi Nkosi bengazi ukuthi angekulenza iphutha lase ngenzeka abazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngaphinde ngaye ekliniki ngalelo viki kwakuyiviki lami ekliniki iBP yami ngokushona komshana wami kasisi kaGumbi kwashona umama kaGumbi ngenyanga yonke kusukela kuJuly, August, September, October kwazoshona umshana kasisi osesikhawini angagulanga futhi naye baze baba u4 kwaba umancane umshana kwaba umama kaGumbi kwaba umshana futhi iBP yami yacishe yangenzakalisa ebusuku ngangivuka nje nengane ngazuthi ngingathaphuza izandla ukudla ngishesha ngidla mangiyekliniki ushukela wami wehlile lathi nesiwenzeni ngathi mina ngenzanga lutho kusho ukuthi ingoba kwenzeke kanje wathi ungacabangi bese uqedile ngalokho kuphuma ku. Ngiyabonga nje nangalokho ukuba nabazali abanje enkosini bazalwane abakufundisa ukusuka entweni ngoba ezinye izinto besizinkonkoshela bazalwane kube sengazuthi siyazikazulula uma sizibambile thina kanti khona into ofuna udlule kuyo. Ngiyambonga uNkulunkulu ofundise mina ngoba umpostoli nangoba umpostoli kwedlule entweni uze sengazuthi awusayizi ubuhlungu bayo noma usayazi ngenxa yokuthi ufuna ulungisa ukukholwa kwakho. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane sengitholile lo mkhuleko wolibo iBP yami ngaye ekliniki baze bangishintsha nokungishintsha ukuthi amaphilisi senzowathatha kanjani nathi ukube bayazi ngizowathatha nje ngalendlela asebangifake ngayo kodwa asengenzi lutho yehla kakhulu iBP yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kuningi nje uNkulunkulu asenzela khona
nawe ntombazanyana uNkulunkulu akunikeze yona ngiyayithatha ngithi uma nje umuntu ayakukhuleka sewuzoyibonela ngoba kusho ukuthi semdala manje bazalwane konke lokhu kubenza bahambe banamandla endleleni yokufuna ukuthi ngale kokukhuleka yiphi into esingaba nayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane usipho ukuthula nakulesi sikhathi. Inkosi yomsibusise bajwayele kuningi kakhulu uNkulunkulu asenzele khona singeqede singebali kodwa konke kungumusa asenzele wona ngobaba nangomama egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi. Amen.